sáng nay som ni paruk YouTube video mà sắp tur này đó na với na hian hi JSJ thai thar thlen ania parin lo vela ni star fruit theih rot ei đó na gym với na hian in season training ka be đó na in season a chuanin intensity sang volume a hiam thina chan tak tak ngai hi JSJ sunset JSJ sunset với na upper body le lower ka khoi te langa ya form rolling pa hai ka zo ma se ka in roll le thu phom do na last nan form roll hi benefits om thau na chumin placebo effect hi ni pa be a ma se research run site tur ka bu mai zo ga run site tho nga le ka mu bỏ liếm lậu cho nên là ma và đau nó sao sợi lâu form roll tới lậu bôi nên nụn thế á hai over mm nào nè form roll như là gắn tụng rất chú muscle tight area not well release khá mấy ta glutes cả đâu á bọc vel view ai học chừng ngạc lụt ngal mấy ngà form roll này hiện upper body trong lower body à chụp khác thế á nên là lậu bún lower body changa upper body chuan tuna left ta kal ta ngina hianin tight spots on chuanin tight spot han wang anga 2-3 breaths ve bang kan release an ro langa ala tight chuan khadiang tu khan ta ka se lo le ka chamri over thei dawa tuna IT band tun tha ka let man zon tun tha let man zu ka tum ka lo tum mang Tibor chu engtin ma ka cha thei re short thei lo engtin ma ka short thei lo IT ben ania chuan in ka fa chu ka deng ta population area hi sam du lu to in khelna san phei chuanin se hun kap hun mak lawa zaina and scrimmage kan nia sei dong khan in season ania taksa chau ve last nan ko che roll em với rồi chỉ là cái roll phết to cái roll lên với rồi feel good nan rồi mất rồi bye 2 minutes bell okay leg extension isometrical loop mal top eye chuanin blood flow break nan secondary by hit siam ka tia pari I in charge ber parin thiam thila ron showa so yang khanin ka zuang hema kan zuang hem vain seti ko ma particular tendinopathy ka develop du si lawa mangsunin leg extension isometrical loop vain hi tap zuai nga dynamic warm up chuan extension isometric leg extension iso khabe don me ka be me zone me ta 60 degree I mean ko on hand quad activation tamle pendona chu on velanga yang quad activation lam sai nga ting leg extension isometric ka ti chuanin ka muscle se over si lo khanin tendon unit kha kan load ta ni muscular tendon unit kan load ta kha khanin load ari tok chuanin tunai chon ko ngop ala ni ta load ari tok chuanin tendon creep and the creep effect karon pe kha khanin collagen fascicles te signaling a pe a tendon kha a grow tir ba kha simulator full stacking kan load anga zangu to full stack hi 45 seconds to nita 30 to 45 seconds 4 to 5 sets lo to nat tok lo wan hiani tuna pare kan ko nga pass min nem thak sak deu don ni khanin ka ten non kha activate heavy ti ta 45 seconds kan hold on
15 second vel lang ayo. Uda full stack kati to ha. Four, five. Oh, switch. Na left leg. Left leg. Overcoming isometrics ka niya. Oh. Cái mà in step in balance sang mga mo. Na theng mấy nem thikop doon yo. 1, 2, 3. Nem ro. Anna low rap mấy. Ka feel mang low. Agay lito. Ala. Na theng mấy. Oh. Ai na. No, switch ang. Lẹ lắm ô. 2, 3 đọc. Cái mình lâu thì lẹ lo. Với nhị lẹ về vậy ô. Sẽ khen ngà. 1, 2, 3. Lẹ lắm. Thì lẹ ha. Nó thèm bếp. Lẹ lắm. 1, 2, 3. Lẹ lắm. Last. 1, 2, 3. Come on. Nó tiếp. Oh. Thanks. Do na box jumps ka niya. First set, warm up set. Ring draw. Con dùng rồi. Hả? Hơi. Bari, hơi. Ring genio. Par. Ring tak genio. Nice. Ini danglam ya. Đây đó. Nice. Last set này tụi nó. Parin mình là Szikszay. Ring theo. Thanks, Bar. Thanks. Hey. Thanks. Với na ka compound lift tur hi jab bar deadlift ania. So in season ani wang hin eccentric stress ha ka du la chu wa chuan ka lift anga ka drop ngal na chu wa ni hei crash me thawma. So on range of motion ka cheat lo nan jab bar le ling zoin ka pot ton times. Cái warm up chau nga. Warm up make to zo ka. Bị thum vel ka drop anga hi chuan bak chu working weight 135 chau vela ka kala. Ka drop a 135 ka kalanga 35 ka da nuwa bar velocity ka check bok anga bar velocity kha 0.75 atanga 0.80 tamdara 0.80 tikati 0.75 atanga 0.85 well ka aim peak power peak velocity katina. Okay, tuna working set kane to ka drop down na da bar speed ka check anga da phone a hinin iya phone ka lock anga ta in display ma ken hal du sia sanchu feedback min pengala feedback min pen hal chuan in improvement ha thei ta ni una 5 reps 0.54
0.59, 0.56, 0.55, 0.58, 0.50. Okay. Do not hand in. The average to 0.50. You know, second set ania. Jin hand in 0.75 to 0.85 and tahaka lat lutuka. Masengin fatigue wang itani dang atong ka phani. 60 kg, 160, 150 va ka mountain ta. 160, 150 ka man khanin 0.50 of the average thin ta. Chu when the average palawa san chu tournament ni ka khel to ka taksa fatigue ka masengin high days intensity san ni in taksa chaw lai intensity san ve se wanga chu wang ka sang do na tuk Sunday ni Sunday rest day ni Monday chu nu ni boka rest man chu wang chu in 0.75 0.80 or 0.85 theng lo ma se ti lui don ni rang tuk 1.01 0.57 0.57 0.58 0.7 0.58 so why okay do not rear foot elevated split squats very na auxiliary lift mo 1 2 up 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 ni setum vel kalen ni ya strength stimulus voi ta na har de ube second set 1 2 tu na lower body ta na ka last movement ka ni ta hip thrust mo hip extension kitiam tapo hian eccentric ka pai ivek don ta ora bra ka ke min lo dan sak lok mai anna lut tu khai met dapon ni thau hei en la in ko nam lo a thei lo lom hei en ro khoya a che dei met hey ơi kha ai cái tí chú bro chế hey hey tí cái này nó nói chế okay No homo. no homo oh no homo No bawk. No homo. No. ai ha no homo Durahan eccentric ka pai ta concentric chi ka mang le ta ni chan chu eccentric fatigue ka siam bel du lo ta tian manin ka ti thei do ne dấu thế là ta này tu na bench press ka ne bench press po so yang khanin upper body ning ka khoi ku bangai ta vai na bench press po eccentric ka pai ba vek ba ta ni tu na safety body ka la thalo wa chu ni ni na tak ni tu ka la ve tho ma se mình ta lo tu rangai pa ta tu na hian in 70 vel ni ka dai maximum 80 bak ka pang non lo che ma
Anin. Tuna po. Pulling movement ka niya, masih ka drop lang hal. Problem job ka to theme for the ka in noi hi in luan no ma hian crash matika double nga next set atin big man tuna second set 18 in ka siya ka chopi man to ri let's go iya na sini cái giống sẽ khắc được cái gì bên này thì met crash met bani cái đạn đó người bên sinh phải đầu tụi ngay là pull up cái này á pull up boy explosive tewin bak om nem lâu ni eccentric ka là bao đòn cut oi ni setup up bị thương oi lý sao đây oi nga push press oma barbell push press ani na shoulder press ni lawa ma quarter squat te so press if we concentric vector chu ni ma se in setup pe to lawa anh sẽ tung vào lòng mình push press vào sẽ rong từ lòng lâu mấy lá mình nói lâu mà mình sẽ push press các điểm á cut ní mình tự lực kính thúng lo ấy yes last tour mangin ha push press sen kan hi ita da chau tur ni set hi zana rei de thak don na sai le chan ben to ko ta shoot around kal ve le ka du se zo thil ei zeu te la ngai ve boxia time constraints wang le in noi a beng chen lau to wangin concentric only in ka ti lau mi quarter squat push Kanin với nó training để làm thành một dòng tu nó sẽ lại thùng một cái nhé không rồi mình kéo nó shoot around về chúng chấp cái đó rồi mình hiện lại cái này kanin với nó cái lần ta là nòng hậu khá in season anh bị trên ta các bạn han plyo thì bọn add theih ta mà xem plyo add tu cho anh eccentric component các tama vào kanin các thì đủ xí đâu á và cho nên với nó lift rate này han concentric only cái ta cho nên box jump thì các mong ta ni plyo ai khana chan chu landing forces kha ka taksa han fatigue kha siam tir ka tum lo ta kha jong kha tum kuma video first video ti teng ta na karon ta lan theih nianga next up informational ne lagging karon tum to nga
tụi là hen stretching nghe mình nèo có tiếng thil tới cái về là practice nào cắt lòng đó nè next video anh một chút đó nhé